Godinu dana. Pozdrav. Sigme. Samo Sigme. Ok. Opet, prije godinu dana smo ovdje sjedili s drugčijim naočama. Slična frizura, otuširao sam se i šišao. Malo random stvar, ne znam hoću ostaviti u videu, idem se šišat, pogotovo. Recite li bolje ovak ili nakon šišanja? Čekaj. Pa ono, ajmo reći. Znači, nove obavijesti. 2. godina faksa kreće. I znači ovako ćemo. Nove planove imamo. Ali prvo, koliko smo rasli od zadnjeg puta. Imamo 3000 subscribera. I na TikToku ja mislim da oko 15.000. Idemo! Boom! Ok, znači. Skidamo naočare. Moramo malo da je bude dugačak video. Sad ćemo snimiti za shorts dio. Čekaj. Znači, novi videi. Iz početka. Novi videi. Challenge. Svaki dan live. Barem 1,5 sat. I još toga. Ok, snimili smo za shorts. Idemo sad dalje nastaviti. Znači ovakav je plan. Ukratko jeste čuli. Pošto, to sam ti htio zadat koji izazov, kao, pošto mi sad kreće faks i te gluposti, da svaki dan, bar 1,5 sat, 1 sat, opavimo live. Dok na YouTube i TikToku zajedno možemo multitaskat. Nebitno je, vani sam, zajebavam beskućnike, tak neka glupost, igram igrice, na Omeglu je da to ćemo uskoro snimat, Omeglu je jedan od videa. Kao onak za challenge, bar cijeli 10. mjesec. I svaki video, znači videi će biti tako random. Znači jedan od njih će na primjer biti, ja se derem, Mula! Na trgu, tako znate. I da, znači videi će biti jako random, bitno da svaki dan uploadamo kao neki challenge da si zadam. Nije mi iskreno bitno koliko će pregleda, pratitelja dobiti, nego samo ovako kao moj eksperiment da vidim koliko je to ljedno, koliko mogu. Isto tako u gym se ide naravno. Da, znači, kaj bi još mogli reći? Gameplay, znači uskoro gaming, sredili smo setup i sve to, joinajte se na Discord, link je u opisu, isto tako kao sve društvene mreže. Kaj još? Sad za ovo. Pa znači mogli bi... Ok, znači... Da, rekli smo gaming, IRL content s ljudima, imamo spin the wheel, imamo sve. Ja ćemo ići. I tak. Na faksu ćemo snimati video. I Znaš kaj, ovo je puno kraći video nek što sam mislio. Pa da, vidi, the GOAT of the football. I da, znači, idemo do 5000 do Božića, iako sumnjam da će. Evo da, ajde, idemo. Bacite like, share, subscribe, ako ne želite da vas Petar Grašo poliže.